Catur asram dasar wenten pidabdab ritat kalau ngelarang gerahasde asrama sinalih tunggil wanta catur asrama dasar ibune angin titin nutuk urip saneko angin piranti ngomargiang dudonan kahuripane puniki sane sampun kapah saking alit nuju dua manut kalau miwah kayusa mojanten sampun kok anuten ringgalah wiyaden duhe sanes ampun nibenin kahuripane suwang-suwang tingkake apang masali inik paridabdab laksanane janten sampun mabinayan magentos setatu dincapang manut pilahan jagat saking alit kantos bajang yening kantun alit nabisane patut laksananya punika taler yening sampun marupa dao utawi teruna sampun bajang nuju lingsir sesampune nganutin tingkahe menek bajang malih magentos nuju parilaksana ri sampune dua utawi werda petang unak jalan hidup dadosne petang pangked punika pah-pahan pemargin kahuripane manut datuwak daging catur asramane punika kapratama brahmacari pah-pahan catur asrama punika sane kapertama kebawas brahmacari wantah galah melajahang raga muathang pangawero ngadeg pamurtian kamu grahasta kaping ruwah kaping kalih kewastanin grahasta tingkahe ngarap rabi pacang wangun kaluarga bagyo lan sejahtera wana
kaping kaping 3 punika mawasta wana prasta nabdabang raga nincapang ajah-ajahan agamane nuju ka subagian skala kelawan niskala biksu kane kaping 4 sane kaping 4 utawi nomor 4 kebawas biksuka sampun ngancan tasak pangaruhe agamane nuju kalepasan sampun jangka pat sami kuasa punika inggian kula bali kahuripan jangkep sampun pat-pat kawentenane sane patut margiang ring jagati grahasta mangkin kehatur pidab-dabe ngwangun kaluarga ring paumahan jero utawi gerya sane mangkin bawasang ngalangkungin brahmacari sederenge janten sampun wikan dumun ring sajeroning ngagem brahmacari uning mekek inerya saking aji pangarweruhane punika sampun uning ngruwara kemarata sampun uning ngeruruh pangupa jiwa anggen ngupa pira kaluarga medasar pekaryan sane patut bakalang ring kula persida kaanggen bekal ring kaluarga minekadi sandang utawi pangan amongane ngancan sajeroning karyane sane kaemban janten sampun ngakehang omongane marupa tategenan hidup punika ngaradia santana dasar antuk tingkah lan parilaksana patut ngacepang mangde ngembasang suputra nabdab kasukertan jagate
wargane dab-dabang dumun sedurung nabdab ka sukerdan jagat kaluargane becikang dumun mangdetan dados pake wah jagat wirek abot malaikat riantukan mewah pisan nabdab kaluarga mangdedeg trepti nenten rebat kantos mebrarakan ring warga nih mangandosida para separo piantuk mangne perside pakedek pakenyem salunglum sebayan take adong dumun ring kaluarga raris punika limbakang nunggalang sane kekali taler maduwe pangweruh nyikyang sane kekalih durma binayan uning ngawi gunayang lan nyuk semayang raris margiang limbakang pangaweruhe puniki ngawinang kayune parame suksema lan ledang sane patut margiang tur limbakang sane akes dados trepti sane akehe puniki sampun ngeranaya duaning akehe puniki mangga sida terepti daramane grahasta tuhu lan parilaksana sane patut margiang sajaroning masa umah ring kaluarga mangdedeg lan terepti uning ngemban anak istri ngeraksa anak istri saking welas asih dan dados sasaran patungkas kantos nemu doh kita ping kalih prati sentana miwah sumanggup ngupepira lan ngeraksa perdi sentana saha nuntun mangde maduwe sesana sane becik ya diastu
kelintang suki mewah pisan wiyakti reraksan sane ngelarang Grahasta ngadungan lan nyikyang pepinoke mangda sumuyub ring keluarga nanging amongan utama sakemawon sujatinipun dahap ma utama anggen piranti nuntun kahuripan nuju penauran hutang lan palepasane punika yen sampun dagedak lan trepti nanging mangda wiyakti sumekan mayasa kerti ngacepang mangda dedag lan trepti ngawit saking kaluarga dharma sadu angen dasar mapikayun dharma patute punika sane utamanya sane keanggen dasar kekawiten rien ring pikayun nyujur parikrama sajeroning nidenin pidap-dap napi luwir parikrama sane sandang kelaksanaya nabdabang alaki rabi sinale tunggal parikrama minakadi nyingkinang raga pacang wangun kaluarga ring pakurenan neka putus saking matimang wirasa garis rekang pemargi sane padut anggen mastikaya janten sampun minakadi pagendu wirasa miwah matimbang wirasane punika sastra Hindu catur asrama wit ipun yening mawosang indik pawiwahan wandawendan ugar-ugaripun ring sastra Hindu sane kemawos Grahasta asrama nglarang Grahasta saking Grahasta
asrama punika kepah dados catur asrama nyalanang kawuripan makeluarga ring paumahan mangda trepti paras paros sarbenaya nunggalang sane kekalih ngawit punika melajahang anggo nyikiang sekancan pabinayan utamane sareng kalih dumun selaku suami istri ketah sekadi raos nasionale mangdo ngawangun wargi sejahtera napi ke mekawinan kan biasa punika mangda persida anut adong mangda persida saking pabinayan punika medasar pikayon wicaksana sida ngewangun wargi sane gemah ripah loh jinawi